Evo, mislim da je u stvari nije prvi nastup grupe Trag u Novom Sadu, imali smo prije možda godinu ili dvije jedan manji nastup. Također se radilo o manifestaciji Dani Srpske u Srbiji, međutim ovo je prvi koncert ovoga tipa, prvi veći koncert u principu koji je bio medijski propraćen, oglašen i tako dalje, koji je publika imala priliku da dođe da čuje. Tako da evo, možemo reći da je prvi koncert otvorenog tipa. Dani Republike Srpske, manifestacija koja se sad već tradicionalno održava u Novom Sadu, Beogradu i više gradova. Gde ste najprihvaćeniji od strane publike? Pa dobro ste rekli, manifestacija Dani Republike Srpske već sad prerasta u tradicionalnu manifestaciju, evo 4. godine zaredom se održava. I ove godine zaista onako, mogu reći, u nekom većem obimu i značajnija je, po tome što u 15 gradova 44 su programa. Etnogrupa Trag je bila nosilac programa na svečanom otvaranju u Beogradu, u Sava centru, i imamo ovaj koncert u Novom Sadu. Nažalost, dalje nećemo učestvovati u aktivnostima jer Trag se sprema za veliku turneju u Americi, gdje već krećemo od četvrtka. A kakva je saradnja sa predstavništvom Republike Srpske i kako je bilo na svim ovim koncertima, pa zaista imamo samo riječi hvale. Prije svega, pohvalna je ta inicijativa da se održava kulturna saradnja i kulturna veza između Republike Srpske i Srbije i to je svakako vrlo značajan faktor očuvanja kulturnog identiteta našeg naroda. Mnogo mi se dopada što su ove godine, između ostalog naravno, jak akcenat u principu stavili na tradiciju. I upravo zbog toga Etnogrupa Trag je izabrana za otvaranje programa u Sava centru. Upravo zbog toga smo mi bili nosilac programa u Sava centru. Ja sam bila umjetnički urednik i pisac scenarija, pa evo mogu da kažem i nekoliko riječi o samom tom programu. Naime, program Svečana akademija koja se održala juče u 10. septembra u Sava centru, u principu otvorio je predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, govorio je patrijarh srpski gospodin Irinej i naravno direktor predstavništva Republike Srpske gospodin Mlađan Citorić. Nakon toga uslijedio je umjetnički program i pokušali smo zaista da prenesemo osnovnu poruku da zdrav odnos prema tradiciji je važan faktor očuvanja kulturnog identiteta našeg naroda. Na tom koncertu su se predstavili pored grupe Trag, gudački kvartet Paladio, kamerni ženski hor Banja Lučanke, zatim solista Kristina Ivanović, solisti Kulturno-umjetničkog društva Slavko Mandić iz Laktaša, glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske, glumci Studentskog pozorišta iz Banja Luke, tako da je program suštinski bio veoma raznovrstan, a osnovna ideja i moto bile su riječi srpskog pisca Milete Medića: nije zlo čedo moje čuti i znati tuđu pjesmu, zlo je ne znati i zaboraviti svoju. Šta smo željeli u principu time da poručimo? Pa željeli smo da kažemo da treba da upoznamo druge, da ne trebamo da imamo taj ksenofobični strah koji ponekad kod našeg naroda postoji od drugih kultura, od drugačijeg. Treba da se otvorimo ka svijetu, treba da pratimo moderne tokove, ali naravno uvijek uz čvrstu utemeljenost u našoj tradiciji, u našoj kulturi, jer mi itekako imamo šta da pokažemo svijetu. Evo, grupa Trag ne samo kroz ove koncerte, već kroz koncerte koje smo imali u prethodnih 13 godina, kroz naše albume, mi smo snimili 2 albuma za ovih 13 godina, imali smo preko 500 koncerata u zemlji i inostranstvu, sad pokušat ćemo u petak da se prebacimo, kako se to kaže, i preko te bare, pa da i tamo pokažemo u principu šta je to naša tradicija i kultura. Tako da, evo, na tom nekom tragu radili smo ovih 13 godina i radit ćemo i dalje. Što se tiče koncerta u Novom Sadu, zaista smo uživali, publika je zaista sjajno reagovala. Nažalost, koncert je nekako kasno počeo da se oglašava, ali bez obzira na to publika je pokazala veliko interesovanje i u vrlo kratkom roku ljudi su saznali, pitali za koncert, ne znam ni kako, i došli na koncert i nama je bilo predivno iskustvo. Nekoliko puta smo izlazili na bis, uživali smo, publika je pjevala sa nama i znala naše pjesme i to je ono što nas posebno raduje jer to je negdje i naša misija. Tragajući za tom srpskom tradicijom i muzikom, nailazite na probleme da se neke pjesme svojataju od strane drugih naroda. Kako izlazite s tim na kraju?
Pa večeras sam ponešto rekla o tome na samom koncertu. Pjesme ne smiju da imaju granica. Za muziku i umjetnost nema granica. Evo recimo Sevdalinka je pravi primjer za to. Sevdalinka je pjesma koja se pjeva baš u kraju gdje mi živimo. U Bosni. Muslimani kažu da je to njihova pjesma, Srbi kažu da su najbolje Sevdalinke napisali Srbi, ali to suštinski nije ni bitno. Bitno je da je Sevdalinka lijepa pjesma koja se pjeva u Bosni, koja govori ne samo o ljubavi, nego i o mnogim drugim zanimljivim životnim temama na jedan poseban način, donoseći posebnu emociju, i bitno je da Sevdalinku volimo i pjevamo svi. Isto tako, slična je situacija i sa mnogim drugim. Ima jedan zanimljiv film čija je ono pjesma, gdje se upravo vodi rasprava o tome da li je neka pjesma rumunska, bugarska, makedonska i tako dalje. Recimo, često se ta dilema javlja, imamo mi jednu pjesmu na repertoaru, to je Nazad Kalino mome, i često se vodi rasprava da li to Makedonci imaju svoju verziju, Bugari svoju verziju, u principu imaju i svoje riječi za tu pjesmu, ali poenta pjesme je ista, melodija je ista, emocija koju ta pjesma prenosi je ista. Tako da, ono što želim reći, nije bitno čija je pjesma, bitno je da je pjesma. I mi suštinski sviramo tradicionalnu muziku Balkana, svih naroda Balkana, naravno potenciramo muziku svog naroda, ali opet kažem, pjesma ne smije i ne može da ima granice. Nažalost, publika je kasno saznala da ćete vi nastupiti, pretpostavljam da je to razlog što je manje, ajde da kažem, bilo posvećeno u odnosu na kapacitet, ali da li možete da nas sad ovom prilikom informišete, pored ovog koncerta koji ste već spomenuli, neke koji su u pripremi možda? Pa nažalost ne mogu da tako daleko prejudiciram kada će biti recimo sljedeći koncert u Novom Sadu. Ono što mogu da najavim i što sa velikom radošću najavljujem je ta turneja u Americi. Tu su prije svega koncert u New Yorku za izgorjelu crkvu na Manhattanu. Zatim koncert u Patersonu, koncert u Filadelfiji, 2 koncerta u Chicagu, koncert u Washingtonu, koncert u Detroitu. Mi se u principu radujemo svim tim koncertima, nadamo se da će biti posjećeni ne samo od strane naše dijaspore, nego da će i Amerikanci doći da čuju i vide šta je suštinski naša tradicija, jer nažalost vrlo često pod našom tradicijom predstavljamo nešto što nije naša tradicija i svi to znamo. Tako da nadamo se da ćemo moći da se predstavimo onim najljepšim što imamo. Hvala vam puno na razgovor.